Majić, otvaramo negdje u Cilju. Ova prethodna zima je bila dosta duža, tako da smo neke prethodne izložbe bili pomerili za kasnije njihovo otvaranje, pa smo onda pomerili za kasnije njihovo trajanje i zbog toga zimski program otvaramo upravo sada na početku proleća. Baš napravio dobar uvod, sama sam to pomislila, možda i ova tema ne baš napravio dobar uvod, samo zimi, ovako sve lepo, šareno, veselo. Pozdravljam vas u ime kolega koji su sarađivali na ovoj izložbi. Hvala vam što ste došli. Mi smo se ove godine odlučili za izložbu o vezu i nazvali smo je Slikanje igrom. To je naziv koji je Vuk Karadžić zabeležio u njegovom rječniku. Znači, narod je upravo ovu veštinu veza doživio tako kao neku sliku koje su sa retkom ređim tkaninama, znači niti osnove i botke se mogu razbrajati i najčešće se onda radila pokrstica na takvom vezu, dok se na tkaninama koje su malo gušće radio taj vez pismom i vidjet ćete upravo u prvoj vitrini nešto od toga i tu imamo i dva primjerka tih trukeraja u osnovnim školama, a kasnije to vez, jer nije to samo bila domaća radinost i zanatska veština, nego se deo arhivske građe koji se nalazi u našem arhivu, odnosno u Istorijskom arhivu Valjeva. To je građa koja se odnosi na zanatsku školu u Ugu. Takođe, vez je bio zastupljen ne samo u seoskoj, nego i u gradskoj sredini, tako da ćete vidjeti i neke delove veza koji se nosio u odeći, koji se nosi u gradskoj odeći. I tu imamo jednu zanimljivu prepisku, jer se taj vez uglavnom nabavljao u Vojvodini, industrijskog, tako da imamo jednu prepisku porodice Babić sa izvođačima tog veza u Senti. Hteli da pokažemo ovom izložbom, to je da muzej ne baštini samo ove predmete svojih u proteklih 6 decenija, nego da na izvestan način pokušava ovu veštinu, zanatsku i umetničku, da prenosi dalje kroz jedan vid saradnje sa ženama koje se danas bave tom veštinom, savremenim vezinjama i zato možete evo Tanjić nešto da kažete u slučaju. Dobro, obratite pažnju na to što ću jedan deo priče prostora i drugi deo prostora gde je Tešanska riznica i radovi žena koje su članovi Tešanske riznice. Vidjet ćete novijeg datuma urađene klasične vezove, vidjet ćete nove tehnike i pristupe vezu, vidjet ćete neke kombinovane tehnike različitih vrsta veza ili kombinovane tehnike sa tkanijem, sa bojom, sa nekim drugačijim detaljima na koje verovatno niste nailazili do sada. Inače, rekla bih da među veziljama Tešanske riznice devojaka koje neguju stare zanate. Između ostalog, jedna zanimljivost koju je Goca insistirala da se pojavi, to je digitalni pristup vezu koji možete pogledati na ovom digitalnom ramu, tako da ja ne bih više pričala, družit ćemo se i setat ćemo se u narednom nekom periodu još. Vi sada pogledajte i lepo se osjećajte u ovom prostoru. Hvala još jednom. Možete samo da nastavite kratko da obratite pažnju na to što ću jedan deo priče prostora. Viš kako je lepo urađena ova kuvanica.
Kraljinica, kako je. Ili je da domaćica kad koraj, toliko veze ima. Ovdje znam da radim. I te pokrstice znam. I ovo. Nekice, što ti radiš? Hvala.